Belinang lawan pian sebuting kakak patehi saumpama dingai pian hendaklah kas belegi. Masalah jujuran jangan terlalu larang, kaina memintai cukup 5 ikong kambing atau wasa ikong sapi. Amun terlalu larang lalakian kadeweni, kaina dingai pian jua tunang rugi, timbul sampai katuha pian kadebeleki. Lampiran ma pemburuk kaina nang tak duduki. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه وندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله سلام سلام السلام عليكم سلام طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه وندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. أيوة سلام سلام Aku
akad. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan kepada adik-adik nang ada di hadapan. Nang paling dong dinding pinanya dia bujangan. Jadi nang lawan adik-adik nang tak kumpulan. Ada nang berdiri surang nang darudung hirang. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan. Atau nang adik-adik nang sebelah kiri. Anang tuh berduduk sandal nang bilang gigi. Jadi nang lawan pian nang mulai bisukan tadi. Nang bebaju biru coba bang tuh kasini. Parut nang bebukaan lawan baju di toko P. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan. Jadi nang madin kami melanjutkan. Kami madin nang kedua kali di sini memainkan. Ada nang motor gelidir lalu di depan. Sehingga nang halus lihat abut sawangan. Jadi nang lawan adik kakak mau ucapakan. Sudahlah tukang pian hari ini makan. Jadi nang lawan pian ini seberataan. Lawan nang bebeju habang nang awak singgenalan. Nang mangote HP mahirip hati dia kaya nang bebunjuran. Jadi nang lawan pian kakak mau ucapakan. Mudahan dingai pian berataan sehat badan. Baik nang bejagit hirang kepala betukupan. Nang salawur handap giginya kebanyakan. Jadi nang lawan pian kakak mau ucapakan. Selamat nih berjumpa kita nang bertemuan. Atau abang ading bebeju hirang. Nang pakai kebaya salawarnya lapisan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan. Selamat nih berjumpa dinglah nang berdebatan. Nanya berataan ulun lihat masih bujangan. Mudahan buhan pian selalu disehatakan. Hajat buhan pian selalu dikabulakan. Mudahan buhan pian laki lakas mendapatkan. Lalu tak lupa kami mau ucapakan. Nang mana ada pacaran suruh inya berdatang. Jangan bangsa kader beteleponan diambili. Karena tinggai umur sasar tuha hari-hari. Bila sudah ada pian pacar beisi. Bila inya ada duit istilah bang begawi. Tinggai bang disuruh pacar pian manali. Supaya lawan inya pian terikat pasti. Jadi nang lawan pian kakak mau ucapakan. Nang mana tuh nang bujang mudahan lakas belegian. Atau abang ibu itu nang mangamira talindung palaminan. Pinanya besang bunyi mangamira pinasukan. Jadi nang lawan pian kalros ulun ucapi kepada ading-ading sekolahan hari ini. Nang ada berjalan nang berjalan dinya di seberang. Nang beruk hirang nang bakai mata udin langsung terbayang. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan. Selamat nih bertemu tinggai nang bertemuan. Nang bakai mata jangan bersembunyi ke belakang. Tinggai kamu kahaja tempulo berdekatan. Kaina kami bulik kalau pian nang menggenang. Jadi nang lawan pian kami menyapa akan. Selamat nih bertemu lawan kami bertaat. Kami mulai negara dari desa Baharangan. Jadi nang lawan ading nang sakulah SMP. Nang baju tuh bergulung di tangan dilihati. Awak tina kenal putungan sudah belegi. Jadi nang lawan ading kakak nang mau ucapi. Bila pian awak lamak dingai nang kada rugi. Paling pian makan itu nang kapinyake. Mudahan mama abah dilancarkan rezeki. Juga nang awak lamak dingai pian kada rugi. Karena hantu berenak kada lukup manyumpani. Sama nyumpani lalu
baik sekolah MTS atau sekolah SMK nang ada di seberang jalan, kami nang tak lupa langsung mendoakan mudahan buhan pian sekolah pendapatan, mudahan buhan pian rezeki dilancarkan. Nah ada pengamang hendak memberi sawiran, mulai besokan kadede dapat sawiran. Terima kasih Bang Lanang lawan pian, mudahan Bang pian sehat setiap hari, mudahan pian dilancarkan rezeki bila sudah bebini, mudahan tuh Bang pian tahun ini bebini lagi. Jadi mudahan pian sehat setiap hari, mudahan Bang pian dilancarkan rezeki sehingga beretaan kita kawan naik haji. Lala naik haji. Jadi nang lawan ajil mau kaya di Palaminan, harga 10.000 menyuruh ulun nang bejalan, ulun bagana aja sudah lebih 100-an. Jadi amonnya pian mau kai 200-an, maraha ulun bejalan cilai kada kahukian. Jadi nang lawan pian sedikit ibadahi, bila nang sudah Bang ada taniat dalam hati, lawan cilai ulun duit hendak memberi, bila nang kada jadi ngalih saumpama mati. Jadi nang lawan ajil ulun mau ucapakan, nang pian nang amira nang awak saling dengalan, mudahan cilai pian selalu disehatkan. Jadi Bang Ibu berjalan maatarakan. Nah terima kasih banyak nang lawan pian, marah harga 10 lawan 5.000-an, asal cilai duitnya asli kebujuran. Mudahan gue pian sehat setiap hari, mudahan Bang pian tambah disayang lagi, sehingga lagi pian ada sampai bebini. Kita doakan ibu beda 2 hari ini, mudahan bulan ini pian bebianan lagi. Amin, 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 amin. Terima kasih nang lalu paman wasi, mudahan Bang pian selalu dilindungi, mudahan Bang Sidin sehat setiap hari. Jadi nang lawan ibu bapak nang hari ini, terima kasih banyak pian memberi sawiran, mudahan tuh sempian rezeki dilancarkan. Sidin nang berjalan patok habangan, istilah tuh habangnya kayak belungan hayam. Jadi nang lawan pian nang pulang berjalan kepada Bang Amang nang manem behiakan. Terima kasih banyak pian nang 15 matem behiakan, cuman berdua aja nang hakon besalaman, nang berdua gini binanya beubur tayang. Lalu terima kasih Pak Lanang lawan pian, mudahan Bang pian sehat setiap hari, mudahan Bang pian dilancarkan rezeki, mampa usaha Sidin mudahan diberkahi, mudahan beretaan kita kawan naik haji, nang mana masih bujang mudahan lakas beisi. Lakas beisi. Jadi Bang ulun terus melanjutkan, jadi nang dimatihin nang kedua kali ulun memainakan. Ini alhamdulillah kada sampai betagih sudah diberi sawiran, pamulaan tadi bilang hendak beliuran, kada ada orangnya tak lihat nang pahaman. Jadi nang lawan pian nang bakai cemata, nang parut tina kenal jua umpat ke muka. Nah 10.000 nang harga puluhan umpat memberi sawiran. Terima kasih banyak pamanlah lawan pian.
pian, mudahan Bang Pian panjang umur sehat badan, mudahan Bang Pian lakas melahirkan. Mudahan Bang Pian selalu disehatkan, mudahan Bang Pian dunia akhirat selalu dalam lindungan, mudahan Pian ngapa usaha Pian diberi keberkahan, mudahan beretaan kita nang salamatan, la salamatan. Jadi nang lawan Pian ini seberetaan nang ada di sini ulun mau ucapkan, jadi lawan acil nang di palaminan nang imbah mamare pina mau ngotsorangan, pinanya imbah memberi merasa kehilangan. Jadi lawan aja nah tertawa aja lalu menis senyum Pian, menis. Musik. Nang lawan acil ulur mau ucapkan, terima kasih Pian memberi sawiran, mudahan beretaan rezeki dilancarkan, amang baju kuning pina laju di jalan. Jadi terima kasih ulur mau ucapkan, Pian nang ni umpak juga memberi sawiran, nah sidin bak umpak kita kabeh ciuman. Lalu terima kasih ulun mau ucapkan, ini nang tidak lupa ulun mendoakan, mudahan Bang Pian tambah laju berjalan sehingga bini sidin lakas betianan. Jadi mudahan Pian panjang umur sehat badan, usaha beretaan diberi keberkahan. Jadi nang tak lupa hari ini ulun padehi lawan nang Bang Ading nang sekolahan SMK hari ini, nang bak kacamata ada kawan mau ucapi, nang ini raihan hendak minta nomor HP, inya masih bujang dingai sudah begawi, cuman berjualan pintu di rumah hari-hari. Nang lawan Pian hakon kah jambil bini, saumpama hakon istilah Bang kata inya kawa manafkahi, jua Bang terjamin kepuasan hari-hari, baik nang lahir batin kaina inya berjanji. Jadi nang lawan Pian rehan minta nomor HP, pabilanya Bang hakon kaina hanai detangi. Jadi nang lawan Pian ulun mau ucapkan, nang jelasnya kami tinggai banyak nang bejangan, nang sadikitannya nang sudah berbinian, amang bebeti habang nang kasini bejalan, ayo Bang begena-gena hari sudah sing panasan, amun bejalan terus kalau pinam kepingsanan. Jadi nang lawan Pian ini seberetaan, sebelum matiin lanjut sekali holo tepuk tangan, alat tepuk tangan. Kami matihin terus melanjutkan, lawan ading nang berjalan nang bulik sekolahan, bilanya Bang ada tadi salah nang ucapan, kami meminta rela dingai hanya bergayaan, mudahan beretaan sukses ke masa depan, bila nang imbah lulus nang kada kuliah mudahan lakas belagian. Jadi mudahan Pian selalu disehatkan, lawan bapak ibu pulang nang tak kumpulan, nang ada di sini ulun mau ucapkan, kita bermatihin 2 kali dimainkan. Jadi terima kasih kailah lawan Pian, mudahan Bang Kai sehat setiap hari, mudahan Bang Pian dilancarkan rezeki, mudahan kuat terus berjalan tak lajui, mudahan Bang Pian selalu dilindungi, mudahan saberetaan kita kawan naik haji. Naik haji. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu pulang seberetaan, kami nikmatihin nang kedua kali ini
nyanakan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, lawan kakak nang bejubing nang mangamira nang apakah hadapan. Selamat berjumpa lawan kami berdekatan, mudahan keaibian sehat sakeluargaan. Jadi nang lawan bapak ibu seberataan, ini wabil khususnya ulun nang mewakili kekawanan berataan. Lawan bapak Yuli nang sudah mau undang, kami terima kasih banyak nang lawan pian, karena hari ini kami sudah diundang di dalam acara resepsi pengantinan. Jadi alhamdulillah kami tuh kasini Pak Ainang salamatan. Jadi doakan kami pulang seberataan, mudahan kami bulik selamat sampai ke tujuan. Jadi doakan kami sehat seberataan, karena kami isuk pulangnya isi undangan. Itu nang pastinya di Kota Binuang. Jadi nang wan pangantin sudah tumpang turun nang bebeju habang. Jadi harinya panas ditambah baju abang. Jadi jasan pangantin kita salawatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. berkat salawat mudahan tuh pangantin pian laki binian selalu panjang umur, pangantin sehat badan, mudahan pangantin hajat dikabulkan, mudahan pangantin dunia wan akhirat tak akan terpisahkan, mudahan tuh pangantin pian ruhoi rahayu, mudahan tuntung pandang, mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan mudahan pangantin hajatnya dikabulkan, dunia wan akhirat tak akan terpisahkan, lah terpisahkan. Jadi pangulon sedikit mamadahe lawan ading nang di muka nang bebeju hirang tak kurihing nang hintake, inanya dilihat sudah nang hendak beleke. Jadi nang lawan pian sebuting kakak patehe, saumpama dingai pian hendak lakas beleke. Masalah jujuran jangan terlalu larang, kaina mamintai cukup 5 ikong kambing atau asa ikong sapi. Namun terlalu larang lalakian kadewane, kaina dingai pian cuek tuh nang rugi, timbul sampai katuha pian kadebeleke. Laper emang memburuk kaina nang kaduduki. Lawan bapak ibu pulang seberataan, tak lupa bang nasihat sebelum bermadihin ulur mengakhirakan. Jadi lawan ibu nang ada sebelah kanan, nang ada di hempin sepalih berdirian. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadehe, saumpama pian hendak disayang lagi. Istilah topang kata surga kai nama nanti, bila lawan laki cilai nang dipatuhi, bila laki pakai na bulik datang begawe. Sambut di lawang lakas-lakas kuringe, kanderaan bison sekalinya bini-bini. Jadi mudahan pian sehat setiap hari, kami hanya suah melihat binian pakai kanderaan laki. Maka kenal benar inya nahap mamingkuti, dikira bila belaki pajang pisit manyatan. Jadi nang lawan pian terus ulun lanjutin, tadi nang tupang nasihat gesang sudah belaki. Lawan tupang acil nang pian berdiri, atau acil berduduk nang kapan nasendehi. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi, ini nang nasihat kaina dilanjuti, karena abang pemula tadi duit memberi. Nah pulang berjalan cilai duit nanam beli. Terima kasih banyak lawan pian hari ini, si dinang memberi sudah
ada besango duit hari ini. Makanya bangsa kader berduduk mandang hari. Lalu terima kasih lawan pian topang pulang. Mudahan mangai pian selalu sehat badan, sehat juga pian di dalam ketaatan. Mudahan juga pian iman dikuatakan. Ngapa hajat pian mudahan dikabulkan. Juga mangai pian mudahan para jakian, para jakian. Jadi bang kami terus melanjutkan kepada bapak ibu ini nang berataan. Ulun bamadihin sedikit mencepatkan, lalu nang tidak lupa ulun memadahkan. Ini tadi ulun ada nang bepadahan kepada bapak ibu nang sudah belekian. Lawan ibu-ibu nang sudah beleki. Tadi nang nasihat terjeda wan sawiran karena ada menjulungi. Jadi nang ni nasihat lawan pian nang sebuting nang ulun mau ucape saumpama ujar ulun mandak tuh kaina pian surga menanti. Apabila lawan lagi pian harus ditaati. Bila lagi datang umpama datang begawi pian sambut di lawang kaina dipurihingi. Bila lagi lapar pian kaut tenggangan lawan jua kaut nasi. Bila kada beiwak sanga akan iwak wadi supaya lagi pian kojol-kojol sakit gigi. Alah sakit gigi. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu pian seberataan. Lawan abang-abang nang hendak kebutuhan nang baju sekolah istilah baju seragam. Bila hendak berfoto benaung holo bukan pian, jangan di luar tindak tuyat dahi berpaluan. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan uang ini nang betapi bertiga sakanderan. Jadi mudahan inya cilai nang salamatan. Lawan jua paman di situ nang bejualan. Kasihan payung sidin kadegesan mano kopi tuyat nang jualan. Tapi mano kopi ibu benaung kapanasan. Jadi nang lawan amang nang tope jualan atau aja paman berataan tak kumpulan. Mudahan bang pian laris manis dagangan nang apa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan juga pian selalu para jakian, para jakian. Jadi tak lupa ulun mau ucapkan kepada tupang lian ini nang berataan. Tadi gesan pengantin sudah kita doakan. Tadi juga doa sudah diucapkan. Kira bermatihin satu mata bertahan. Kaina bermatihin pulang disambungkan. Kira nang bertamu nang dilain waktu apabila ada maundang. Lawan bapak ibu ulun mau ucapkan ulun nang tak lupa terima kasih banyak. Ini wabil khususnya mewakili kekawanan. Lawan nang tuan rumah nang sudah mau undang atau abang juga nang memberi sawiran. Mudahan berataan pian para jakian, usaha pian diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan nang mana pian bulik mudahan berataan salamatan di jalan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan alangkah ni baiknya kepada tuan rumah kita mendoakan. Mudahan tuan rumah pian sakaluargaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudahan panjang umur pian juga sehat, sehat tuh sempian ini di jalan taat. Mudahan berataan pian nang kabul hajat. Mudahan rezeki berataan meningkat. Segala pengusaha mudahan tuh berkat. Mudahan kita
bertahan dapat syafaat darilah baginda ini Nabi Muhammad. Mudahan bertahan kaina kita selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan ulun nang mewakili kekawanan bertahan. Kami minta rela minta ampun lawang pian apabila bermatihin ulun tak salah ucap maulah hati kata nyaman. Lawan bapak ibu ini sebertaan baik nang di muka atau nang di kanan. Ulun mewakili kekawanan sarumpungan mudahan bertahan Tuhan pian sehat badan. Nang mana baktian ini nang ada hajat mudahan dikabulkan. Kalau bang ada kaina sumur di ladang boleh katu kaina kami manumpang mandi. Mudahan bertahan kita berumur panjang sehingga dilain waktu kawa bertamun lagi. Jadi tak lupa ulun mau ucapkan lawan bapak ibu ini sebertahan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan lebih atau kurang nang kami tampilkan. Jadi ini mungkin nang salawatan lawan kesempian ini sebertahan. Kita tadi berdoa sudah nang samuaan pikiran yang terakhir hendak membawa pantun sebagai penutupan. Apabila jerujuk ini daun mempayat kebaikan lagi ini dadayan kain. Apabila jodoh hari ini sampai menjelang ini hari pengantin si abad 5 ini kuriding patah ada patah sabila hendaknya dihingga kaca. Kita bertahan langsung aja berdoa mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Lalu terakhir ulun mau ucapkan lawan-lawan hilaf mohon dimaafkan. Jadi nang lupa ulun membawakan bila nang kite-kite ini mencuri landang ada kura-kura anaknya di perumahan. Kami hendak permisi kami hendak bermanda terbang kami bersatu langsung aja bertahan. Lalu terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum mintarihlah bertahan ilahi. Kami bersatu langsung bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.